Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong ka jing ay man siya mi ki khon samla ka jat ben riu ki barang khesan kham tam ha kani ka jok ka bamenta ka ba ki samla kem dat tip than sho e ka jing long tan rai jong khon khasi khara la kalong ha ka khen kor khen kha ka ktien ka thliet ka nyam ka rukom bat ka poi kha ka poi man ha ka ba ka samla ya ka bala tip kerteng kum ka sin rop len mar banyang kala pelat pat ba ya ka kot ka ba kala tho ka bala ai kerteng na ka thiar ulong shwa ka menor ka sandur ya ka menta. Ya ketika kuat la pelat pat ba menta ka singi sajan ha seng khasi kemi ka badan na mau khar shalong. Ha ketika singi la ple pat ba ya ketika kuat de ka kong perdi talendam ka bade ka presiden ka seng kan thai penthor ba la yo ru ya ka ngu ka dam no riu temen riu san ka seng khasi kemi mau khar shalong. La yo ru ya ka jingkran ka kong Fidelia Shabong ka bade ka principal ka seng khasi school jayau shalong bat ka kerwo ai kublai na ka kong let me khar maulong kabadai ka sengkantay sengkhasi. Laban yo ya kite ki kot na ka jaka di kot rikhasi book agency bat na ka bella book center kibadan hamau khar hakador ka bashis pa tingkan. Kasi ke bakra na ulit na ay kasakpo ay ni kun samla jokay ka sengkhasi tumi ya khar ba hindi bilangi ka kasak beli bang try na ay may intindi kandi ka po kaba ninyo kajunan ditip ang AKA kaba nila nyo pateng sa kandi kari kasi kari bili timunta siya mga player ni kaba na dapat kajingkumen baksaw niya nagbenta JP si Jordan Namar kita menghadapi bertempang sisa akan diukur akan diberikan kebanginya sekilang IKA dibagi dilatih dan juga Mesir kita kalau kejengai sak untuk beli dengan ketentuan jumpa JP belalainya dengan tinjak JP dibayar surah lang JP kejam dengan Mejo pi ikmena ikmesan jopi baru lang di balawan menyegersian lang ng benta ke kambabha jopi mangkunjuru mangi kirang ba di balawan mansaki lang mangi ikmena ikmesan ikur dikha baru lang di bangidang dan bidang sa halakan nong dan halakan jong penrai bangidang bat bang suak halakan jong penrai hok Ingrai kabang ilay mo pateng. Kadi kamde kaba ngiyong bangin yo alakan mo kadun kadi na katengrai na jong ni kaba ita kimi dat yo be thalang ilang benset hani pateng adu kakani mat de kabang asmo na ya kalong mga yo kalong na kini sehasi kabang bat kabakso yala kita katengrai sebab beli mat beliau mat beli mengilong kita akibat dan hak bandan hati ini dulu kali kasih sitelong akan percaya kepada itu nak berai. Ini nak yang ini dapat, ini dapat kalau tu ada instruksi dan banyak, na makian long shua kami nar kasanger yang mentah. Tiga buat ni dah ada dokumen. Baksau video pun kita nak cakap tentang ini kita benang kisah lama, benang dan sibuk lepas dan i ya lagi jauh ke di bangi dan akan diverifikasi sebelum seperti kita nak dapat dokumen. Ini saya buat. Saya budi kita kasih dengan jenis berbakar begini punya hak yang berat. Tiga ni garong kasih kau kaba krem poi terkat baka samla anla antri borba manting kat yakakot kaba kerteng na la
nakakiar ulong su kamuna kasendur yang mendah di wat labon kam kan wat nuru tang supun ini senrap man siwan polai por kenang nama gum kan dia kam kalau bakra bat misu tenak hado data ba ilala kan treasure hem met bat sim om tanah bentar jom usulah nerina jomi gum ibadang bat yang ada jom ketenrai bat kunjuk kadek dia barok kawe kadon kam ye di gombanchu keren kuat dia hagi por ki bamanchua ulong shua manchua jumi jubo jintho kaya kata ka oral literature sia tho kana syukran undang kot undang sla bat kana ko om hana bau kasih ulang oi itu dapat sepo sasta katum di kana don di slekom dikhat temrong di kot balatho ha ko sinong kli kat bau kasih su beloi di kot balatho no di sepo nak takara sa sasta katakin nanti pori bangun syurah juran jito baro naman ba kasih ulong pro kejadi jenggot diperkat yatho baik tangna kesentur ya di paten ya di subjek paper ya di ba ulo i ba ulo snow wat nada om nang tho si om tin hal illiterate na bom nang tho nang puli kat ba ulong shua man shua ulong well educated basta minta dia long kompong bat kalong literate nang bantu panuri bat kalong uneducated beranang nak stabu apik nang nama kak kuar ke batam ha ke pete dede nang kadau ni de ban bode yaki ditenra di bawah sama suara ulah seng ulah patai ulah patah gomdi khana koreska niyo hado kat mentar ke nanti yang syukur jongki dia tho patai ulah patai ya ki khana tam baki khana tam pada di pada yo yang mendoi bil ajung seneng kun usir lapalang kasok lengem haki pang pakai nang tau manek raitong kibun bah bakum kini kikan matang den ki folk days dilayak keling pakai dilak teblot inre nisa kunjuk dalam dunia itu ini kana paten ki baulong sama suara sedang kisah kunjuk haki library berbeda dengan segmen komentarasi isen rocknen makna peteng ia peteng ninda bekum ke jings neng temen paduan patu ndai tang nak itu ki ahli ki kodin kedok kala penyi ya kan library ke bahaya ha ke peti ke jongi hamtam barang pat ke la ke jong tenra ila kan penyi sibo ba kilong pasta ini dikena mentah tindip nining ya kikentin tugalabo de ipara kadwan sing dari arwana bon kikentin nining bale don shu pabten pabensyai ki pat kilek henre mentah ikong sidi renja inang yarap man bensyai ya kining ya jimut jom kikentin kiban kim tipsyo banyak hu khana rile ya ke jinsda ulong suwa ko kepala haba yo i kat shaba ule ubu aga jimun ya dekat kejan lecture ka yo i ya plan dan pendek dia lara di berbun ya kata ai kata
yau tu pelang lalu berbat ubat yang baik repisi ini pelang Unjur kepada kita tak kasih geri sekali tiru ubat yang lalu nariam kuku berdoa yang berdoa kadang lah jam serta kejikin juga bahkan merah namro om tangi lo kurban banyak kurban kagolong kunjung saya kasih saya lebih makan dia tak turun kan apa kata ngayok man sim nakaliang kayeng kasem kamtam ngayok ikimat tiling siar nakayeng cui pa paet beton jonga bat ngatho yakani kakot hapreng ki prapanai lenter kisni namar ngayok I yak ke balong jong long shua kadai sisa bat kalong kamenta kumban shuong no kadon ka kintin ka boong samla udang sutharai temen kitip lupa haki kedar kisah nang nuken kitip manuken bahikai kamat jongkihi kabala batai syah anda ngapet ya kapoi kapoi man kun kasi ngapet ya kata ka bangal tho kakot kayate sayang saisal kam dan shu hakejuk menta ngamtip se kija bat se kilet ya kata kejingete saisal henrei klung kena menta ki ong kapin scam ketin bat ka engage ketin ong we ki ong ru ka engage ngatho shu ru hapun ki benta ka baidi bak khen kur khen thau kasi kumban chuong no ni chuong nakaliang ipa sang sa opet kha nakaliang imei sang jat kumban chuong no aktin nong way from the woman sprang the kind or the species it is the father who gave the statue or the person bangintip ngathir ngathan balai chongsang man chong si paraka ngala tho lut ki benta ki baphe nado ki mau bana kani para kalong takhana jong tau min bare kumbang tho ya kakot nalathiar ulong shwa kaminor kasan tu benta kumbangi ong ka perthei ka papelon kau niat na jok nimi hajuk lading nilet habasa hayau nilet na basa phan ni pai habasa sa kumta ka ka bakran upaman shwa kalalong lut benta lading ipet hakariam ka bet ka ktin klit kayat kayek kumbala tho ka tiseng kemen dei para rodhan sing beri bangpa dua play ila ong da kumnungin ya da kumnungin yeng da kumnungin kop da kumnungin sem pet menta kalawan kuman syuang no ka identity la ni ka apron jeng kasi ka di ka jansen bat kini ka show kalaban pi yangi ha ka jinglong jo ka jingkup buram da buram ya kelong renyeng kaman renyeng hapun ki benta pa pher mo tho kini ka kon ngai kublei iki tu ki basno menta ha ka jing idol aidar reklem ka jisok ti jong ki kanum long ka bajob ban ngalum la ban penmi ya kini ka kon badon ru bano senyang badon ru ki sponsor kini ka kon kagipon menta paper ngamla khlam penpau hak media nga ai kublei pi baro ublei undan ringkat tu yesno bentalem ladang dan nang ni sakmat ya kajing penmi susu hakikot paper kasi book agency store bana bela book store hang tikmat mau Christian hakador si spating ka boy